الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد من هذا التي أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نبي صلى الله عليه وسلم එකලේ ගෆානුගේ නමාද ෆුතුල් තෙරේ ෆරදු නමාත හුගේ ඉතොර එකලේ ගෆාන වරම් ખાસ සමානුකමේ දෙව්වවි නමාදෙම්මි ෆතිස් නමාදුගේ ඉහුගමි කුරවේ දෙරක්වතුගේ සුන්නතකි මෙදු දරුස්දා ලියලවාද මිගස් කුරණී मी सुन्नतुगे मैं कमा मतवेरी कमा मी सुन्नता बिहे गोतु बयान करवे वा हुकुम तका गुड़े गोतु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिबा बयान में आसवा गोतुगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुका कायम के हुन्ने में कमुगा वी नमोस आज दतुल फुलमती गवस एकले गफान मी देरको तुगे सुन्ने एकले गफान दून करवा कमुगा आसवे अदि बाय सहाबी बेकलु बयान करवा फागुतुगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी देरकोतुगे सुन्ने एक गोतकव्यस दूनु करवा कम फत्स नमाजुगा मी कुरेवे इहोगे मी कुरेवे देरकोतुगे सुन्ने एक गोतकव्यस दूनु करवा कमुगा रिवायत तमुगा आसफर एहमे बाइन इल्मरी फतिस नमाजुगे कुरीगे इहोगे देरकोतुगे सुन्ने बाइन इल्मरी नंगवा ए वाजिबेगे गोतुगवस ए नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहा बोडन के सुन्नत फरवातिन वडागन फवात एनम सहागुतकिये ए दरगुतकिये सुन्ने नमाज ए नमवेस सुन्नकम कदवेगेम्मा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए सुन्ने कुरेवेमुगा अबदवस दतुरुफुमती गवस अदि रशबु नमाहादतुगवस एकलेगे फानु के दरकोय दूनो कोरवा अबदु से दरकोय कोरवा सुन्नतिगे गोतुगा फतिस नमाज कुरीगा भी कुरेवे देरकोतुगे सुन्ने आसफवन मी सुन्नतुगे अने नायकमकी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को दिवाफवे मी सुन्नतुगे नायकमा बेहे गोतु अलगोन में हीविस नुकुरावरगे नायकमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी मी देरकोतुगा वनी लवाफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवा फनी रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा फतिस नमाजुगे कुरिम मिकुना देरकोतुगे सुन्ने दुनिया गवाहा इच्छकवरिन हेवकम बडुवे केमते अलगुन में मिकुरा देरकोतुगे सुन्ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरतुका लुवेतिकम के बडुवे केमते दुनिया गवाहा इच्छकवरिन यह हदीस का शरहा का इल्म बयान करवा पड़ी के माने की दुनिया हिद्दुनी सुरंगोस दुनिया न्यूमा देमेदुगा मी अन्ना इम्हा रिवित करदत्त का उरिहा फैंसाया उरिहा मी मुदलका मी उरिहा इच्छकवरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरतुगा मी देरकोतुगे सुन्नतुगे लोबवित का बोडुगे माकम हेवगे माकम एहिमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं मिवनी मी दे सुन्नतुगे मैक्का मी माने की मी देरकोतुगे सुन्नतुगे मैक्का मी वनी बयान में आसफा ए दुनिया गवाह इच्छकवरे हेवकम बडुवे केंतु मी देरकोतुगे सुन्ने नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरबा फां गोतब बलाला इरुगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी देरकोतुगे सुन्ने कुरबा फवनी वरल लुइको नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं एकले के फानो मी देरकोतुगे सुन्ने कुरबा गोता बिहे गतुम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करवा फनी एकले के फानो मी देरकोतुगे सुन्ने फत्समा तो कोरी मी कुरा देरकोतुगे सुन्ने दुई कुरबाले बडुकम तिमं कमना हिप्पुं अरा बना गंडवई एकले के फानो फातिहा सूरे केवा विदालवे बावई अन यहां बस दुई कोशे एकले के फानो कुरबवन माने की दिगुनु कोरबवे ए देरकोतुगे सुन्ने हे मी देरको कुरुगा आसवा गोते मी देरको दिगु नको लुइको गियाम लुइको साजिदा रुकू लुइको कोल्दुमकी ए नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आसवा गोते मी
algol minna ehem be bayan me aswe nabiya sallallahu alaihi wasallam ekale fan mi dera ko tuge sunnatuga ekale fan kiyawa widawa surata behe ko tuges megotum abu hurairah radhiyallahu anhu kiba riwayat to wani nabiya sallallahu alaihi wasallam fatis namaduge mi dera ko tuge sunnatuga furta marakotuga fatiha surata fahuga qul ya ayyuhal kafirun kiyawa widawa adi devana rakotuga fatiha surata fahuga suratul ikhlas qul huwallahu widawa by sahabi bekal bayan qurwa fi nabiya sallallahu alaihi wasallam mi de sure war kinange kale fanu takrar qurwa kam mi sunnatu adi by mi riwayat to gas pagu to nabiya sallallahu alaihi wasallam mi de rakotuga furtam rakotuga fatiha surata fahuga bagara suratuga sateka 30 hawanaye ay qulu amanna billahi wama unzila ilayna miyai kale fanu kiyawa bidala adi devana rakotuga fatiha surata fahuga ali imran suratuge fastolas hatarwana aye ay qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum mi aye kiyawa bidala hem nabiy sallallahu alaihi wasallam mi sunnatuge mi namaz mi degota kale fanu kiyawa bidala fobe by far am ko kale fanu kiyawa bidala wani fatiha surata fahuga qul ya ayyuhal kafirun den devana rakotuga fatiha surata fahuga ikhlas adi anibba faharangi kalege fanu kuri mayami de gota baqara surata adi al imran suratuge mi bayan vediya de aye kalege fanu kiyawa bidala mi sunnatuge anin khassa kamaki nabiya sallallahu alaihi wasallam mi derakotuge sunne wara luiko kurevve mafahuga ekalege fanu fatis namaz kurumuge kuriga adi oshowe wada gannawa hema benge nabiya sallallahu alaihi wasallam mi sunne kurwa fani geega ekale fanuge gekoluga kurwa hem egota ekal tanwas wegen ba be fule kamuga wani nama em rangalu gota ki geega kureve kamuga wani nama geega kuru ei nabiya sallallahu alaihi wasallam egota kanta kurwa fati hem ekale fanu mi sunne kurumu fo ekale fanu kodako oshowe wada gannawa wadagatuma fahuga maniki ma ginerekonu fanara wisaka meetwar kolla kollum fo kadikka wisaka lefan teduwe wadage fatistamad kurew mattaka miskik polong ekale fan dukume wada ganna ilmeri bayan korwa fe mi gota fatistamad ke sunne kolla kodako goshovedu asu miwani reganu damnamad kura miha agon menike nabiya sallallahu alaihi wasallam reganu damnamad war digu kurabwa wardi ko korehe ekale fan fatistamad kurewuge kuriga sunne kollewu mafo ekale fan kodako o shoye wada ganna wada gatu fahuga den ekale fan fatistamad dokume wada ganna eno saharminge miharo halatam balala iruga algon me harminge namadu da waguta echei tafatu era balala iruga ibuni bangi goma fahuga namaz kurma de terega magina waguttakin anigenwe libe em nabiya sallallahu alaihi wasallam ekale ke fanu ke aadu fulagi gutuga ekale fanu ke ban as phoni mi sunne korge mofo kodako madu mane ekale fanu aram kolle mofo den nukume wada gannawa kam em mi sunnata gulifwa kame mi ilmerin bayan korwa afwa hame fada mi sunnatu ge arik kamki nabiya sallallahu alaihi wasallam ke ban bayan be as phove mi sunne geldiche kamuga wani nama माने कि निहा नुहेलेवु नोता जमाए फशफों गेनियं हेलेवु एहम वेच कम कवनी नमा मि सुन्ने गदो कुनुस यहां बोडम बिकम बारुल फवा सुन्नते बि सुन्नत की हेम गदो कुम बलाना रुगा भाई सहाबी बेकन के बोल गदो कुरबाफ फतिस नमाद कुरबाफ दिन गदो कुरबाफ इरुवर मुगे कुरी हेम फतिस नमादो मिया मिस्किता मिसाल करने रो जमाए फशफोत एम जम जमातु का बाविर वम जे हेम जमातु का बाविर वम फो फतिस नमाद को निमु मफो का दिन मी सुनने गदो कुरुम आसफोई आज बाइंगिल बन बाया करवा फे मी सुनने गदो कुरबे ने कमुगा दुहा वगुतु कविस मिसाल का एगोता फाइट वा